Jauh-jauh tu sa kajam-jaman nama kaitina na suliwat. Saka tu sa kajam-jaman auruca sopui na kai nua cemas imazai tua Timoti ya sangasan. Imazai tua wun makayan imazai tua 10 katui takaran patudu 10 katui takaran. 提摩太前书6章11节到21节。Patara tisun sinam pajangar su nua cemas saka kana kisah sajau taichua penolat sasu kipasawit kisah mula tua nangwangwa tua paalai tua cemas tua saruan tua kilibak tua ki adil katua surapelan asu kirumalan tua su saruan ula suna papulat tua su pisur mekel tua su sigau-gauan ta pararaut nasi pai mavan naichu nasi sini jauh noa cemas ta nusun sasu kipakelang tua nangwangwa asu saruan I te ayau tua turuvu narmanta cau-cau kusu pajazekacau I te ayau tua cemas papuna sinasi tua nanemane manga kati Kirisitu Yesu anaki pakelang ngata tua kinasaruan ni maju ite bungtiu pirato kana pasusu tusa pajazeka-zekat ula nekano nakuya sikudan nekano sika popua langata pate mapatsun ata marereng ati Yesu Kristu no majalu nanga pinenet adaw uri sipapatsun nanga timaju noa cemas mavana nama samparavach kama cidilan aru palavalawak nama sang Huangti tua marka Huangti nama sang marereng tua marka marereng anga kama cidilan ini kama cacai au izwa itua teral ini kaca bavarain riadet au nekanan no cau-cau napatsum saka ini katena makaya patsun te maju ula pate mamiring arigu katua pitsu reni maju amen paki paporingavu azwa marka na mangwa ikatsawan tutsu cau-cau tua ini ka si mi kemudanan tua ini ka sisam pujangaranan uta tua ini ka na kemirangan za mangwaan pai ula na semam pujangaran sakamaya tua cemas mavan pakarwarwa ta nuiten pakariau pagau-gau tua ne manga pada jika-jikatu tia maju ula nangwangwa sikudan ula namangwa tia maju tua nangwaan noa sikudan saka ula na masirvan pakavul marut tua ari-ari au no namaya tua zwa ki na penadeng tua uri kauridan mangwaan nia maju no teveri langa tua siki papuna siang tua kauridan nasi Timoti tipaporingavu ula kamaya-maya nazwa sini paparanges canusun turu sasu kisah saja tua zwa nakuya-kuya kai nekanu patarban kato azwa ini ka pacen-cen kai maro paulit-ulit sawan saka ini ka paulit pai izwa za zuma kipas semarau tu pusawan taichu ya sa sesasajanga tua ja kisususuan ula sini pakizang ta numun azwa
na paksumali pasiling nua cemas aicu kai nua cemas. Satu suaka jam-jaman asini pupatarwan 享受丰盛的生命那样。Gemau-gau tua sepeluan nama wan nama ngwa拿喜呀，享受丰富的生命。保罗劝勉提摩太，上帝所重用的人，要远离一切贪财的诱惑和网罗，追求正义、敬虔、信心、爱心、忍耐和温柔，为自己赢得永恒的生命。这才是蒙上帝呼召的人应该向往的目标。然而，如此美好的信仰见证和目标，不仅在初代教会需要使门徒一再教导提醒，即使现代教会想要达成，也是存在着很大的挑战。保罗一再提醒提摩太，在信仰的道路上要尽力奔跑，切切地遵守蒙召时所受的命令，不要寄望财物所带来的丰饶，而是要唯独依靠上帝，才能享受丰富的生命。保罗吩咐提摩太，要劝诫今世富足的人不要骄傲，其原意并不是要引起仇富的心态，或直指财富就是罪恶，而是教导信徒应该找出生命得以真正依靠的源头，也就是那一位定义将万事丰丰富富的赏赐给人好好享受的主。紧接着保罗说明上帝使人富足的目的，无非是要人学习慷慨分享，多行善事，乐于记住别人。富足的人若以为财富皆为自己所有，是靠自己赚取而得，而不懂得分享或感恩，那么他恐怕无法真正享受富足带来的快乐和满足。基督徒工作的目的并不是要累积更多财富，而是应当明白工作的价值是来自上帝的呼召。有了这样的体认，我们才能够在工作的召命中充分享受富足与满足，享受丰富的生命。Satu cu asina apurua tu saka zaman-zaman imazai tuan tapuru katu pi tuan kalam. Paki papolingavu azwa marka na mangwa I kacawan tu cua cau-cau. Tua inika simi kemudanan, tua inika sisam pujangaranan, uta tua inika na kemiranga za mangwaan. Pai ula na semam pujangaran sakamaya tua cemas mavana pakarvareva tanutin pakariau pagau-gau tua nemanga aicu kai nua cemas sakatitin datinana na kipaparange tua mana ta cemas tayau ata sika pujang-jangar mavana ta cemas mavana pagau-gau pakarvareva tanutin pakariau pagau-gau tua nemanga atia cemas itari bawau saka tu sua sini ki paporingo tianutin lekatina sama pajangar tua tia kini ka cawan tiayau sampajangari tua tia kisamula tua tia papula tua tia picur veika kiskau tua tia cemas tiayau nuna mata tua manari kilaroiti manari kemelanting imazai tua tia sensengan ni kiukai imazai tua tia sensengan imazai tua sensengan no tia kama cemas tiari bawau manarui kemelanting tua mana sini pu sini papu sensengan sini panjajekat tua tia sikini tiayau lare nama kaitina na gemau-gau tua mana pakareva noa cemas imazai tua tia kini kacawan tua tia saruan tiayau aicu mana tela pajangaran sa pajangaru cemas semangat saya paporingo tianutin nama pulat mana uri gemau-gau tin tua mangoan sini pagau-gau sini pakareva
nua semat dan uti ni mazai kacawan ayaya pasamaraw dan utin tu coka jaman-jaman satu处asini paki ni menemukan utin 我自己的人生目标是什么？这当中有信仰的价值吗？日常生活中，我最常聚焦或花最多时间在哪些事物上？Sina itu soka zaman-zaman aruta kigalui na kinmen latina na gemalu kinmen ayakana pasamarau saka kainuli。主啊，求你开启我的眼，使我看清财富的有限性，看见工作的价值，并成为乐于分享和懂得感恩的人。奉主的名求，阿门。Mali-mali itu soka zaman-zaman nama kati na misa selam sumupu kilarai tua pajaje kata nuata cemas letapi na ene setiap susui latina na sama panjangar namaita abarong kisamula pakatua ta saran imazai tua ta kama cemas ayakana pasamaraw saka mali-mali nu izo ini kana mandungwa aku sinupu laman na pajakata nga mapulat ayakana pasamaraw saka mali-mali latina na suliva tu suata kini adawan大家平安。